Samo kartu pokazuje, Pa neći tu paket zajebava. Ja da paket uvijek nešto izmišlja. Ode dobro. Inače veli. A ti si babo jebe u majku, ona zavati. Moram. I nakon puta Domomini ja ću ponoviti da ćemo pratiti finale kupa županijskog između nogometaša Nekaja i nogometaša Gospića 1991. Pa ćemo predstaviti igrače jedne i druge ekipe. Za ekipu Gospića nastupit će pod brojem 1 Rozantić Filip, 4 Racković Josip, 5 Župan Mladen, 6 Došen Ivan, 7 Grivičić Ivan, 8 Sretić Antonija, 10 Radošević Frane, 14 Župan Stipe, 18 Tajčević Ivan, 20 Šuni Rajmon i 22 Jelača David. Tu su i Pričove, Brezović Luka, Vrban Nikola, Abramović Filip, Marincel Antonio, Špodarić Ante i Škur Ivan. Trener ekipe je Vukić Darko, a službeni predstavnik kluba je Pavelić Stjepan. Domaći sastav: broj 12 Herman Igor, 2 Pejanović. Semafor! Meni bogati semafor! Semafor! Bravo, semafor! Bomba! Jedinu stvar da napraviti. Da jebom, da mislim, to je samo to, ja samo stisnem da dalje. Da, i to da jebom. Sad traži! Evo je bomba. Ovo je semafor. Evo Tarak. Opet! najskijaš od jaka. Naša mora biti. Sam! Ej! Hajde! Ovo sam mjeseca igrao. Kad? Prošle godine. On igra. Evo, Mate, već ću staviti. Idemo gorim, ajde, skidaj.
Albani, jel? Albani su ga. Samo to, što to je? Malo je prvo ovdje danas, dok neka ima prednji. Da. Može, ali nije to to. Mora neku, ne. Pratite ga jedan. A? Bravo, Peja! Ovo Peja igra. Ovo vinja. Tome, telefon! Tome, semafor! Cijelo noć više Tome! Da, sad ti mora čisto. Može. Sad na tebe. Sad je čisto. 1-0, ej! Tome, semafor! Bomba! Tome, semafor! Zato ti dajemo 300 eura. 1-0 je! 1-0, Tome! Možete tako svoji. Predobno ni jadali sad, gledam da je ono. Da, ne bi sad nešto ušao. Da, to odi. Ovo ti napravio, znati golman i pravo. Vivo, šta dela, Vivo! Vivo brani, to Vivo! Tako je Vivo brani.
Evo ti te ne povuži. Nehaj vodi 2:0 pogosima Vukovića i Brnje. Protiv Gospića 91 u finalu kupa, županijskog kupa Ličko-senjske. Ne mogu bez mene. Sve to Luka. Ivane leđo! Ivane! Marin, šta igra tu? Ne, on ti izveć Goska. Ja mi znam se igra u Itku, tako. Tako da lijepo igrate, jel Peja? Objasnite njima Peja. Ova crta boli. Doma!
Ajde! Mladen izlazi, onda vas morate susjeti. Samo rekao da ispravo nešto. Ido, to je nam. Mirno, ponovo, tako je, igraj ponovo. Leđo, leđo, leđo. Kupja travu. Stani, okreni! Sve u liniji. Koliko je dalo? Neki, koliko je dalo? Majke, ja, Mislim, ljudi ovo je bilo ovako, gdje je nakon, 100% pobjedio, koji pita sam dobio poruku. Bilo je nešto. Biću 100% dobio, viću kad reći da sam dobio, nije nešto. Spukaj ti, jebe dalje sve, Uti tu! Evo kamere nove.
Tu je gotova! Ne. Tu je gotova! I upadiš. Mislim na ponima, ne može. Nema bez trke ništa, bro. Pa moraš šta vidjeti. Bravo! Da vidiš. Evo ti Peje, prišao. Ja idem upaliti. No, biti mislim da ćemo ga uspjeti. Ja upalim me nogom u zemlju. Jo, udjel nam iz ušća. Pa nije! Slabio. Ono što bi trebalo ja reći. Znaš ko je rekorda? Znaš ko je rekorda? Evo. Sad kada je ono. Sad čekaj mi crvene. U subot nama utrak idemo na krš. Utak je baš crvene. Ja, 30%. Hoćeš? Ne mogu raditi. Hoćeš? Ali pola meni ide. Ja ću uplatiti, ali što dobijem pola. Briga mene, ja ću ti daći kako na... Ako treba ja ću bilo šako. Da šuška. Ja. Mislim ti klub. Ja bi cijelo klub. Radi korone, od tebe na 5 km. Baš ono pomoći. Stvarno. Kako ide? Branko mu. Ajde. Daj ga, dodajte lop. Branko mu. Nije termina gotovo. Meni je rašno, nisam vidio. Kad sam bio ponovno vidio. Bez problema. Diće. Puno Aguero bi trebao baciti nešto. Što mi je krivo što nije jedino bez prethodnje. Ali valjda. Jeste vidio što je on napravio te karti? Ko je rekao ono da Vaja nema tehnike? Ante. Ovo ti brata! Ajde, ovdje! Nije hrani, ali samo zabije, da samo trpa. On kad je došao provodom za protiv Rijeke, Jelaš njemu to ne primi i samo prošeđuje na krvni napadač. Nauče nas igrači, samo djela. Da, ali se ne uklapa igra reprezentacije, mi morali cijeli sustav prema tamo. Kuži, tako da on se neće uklopiti reprezentacije, njega nije treba ne zapisati. Ne igrao prvi Kramarić, nego u takvu četiri, ali moraš zvati ovo igra. Ali ne uklopiti se nas. Jednostavno treba... Jednostavno treba promijeniti cijeli način igre prema njima. Petković je jeben, Petković je izlećen. A ne gleda niš, trpa. Petković je, znaš da će se graditi se. Koliko Kramarić zabija golova? Rebić je zvijer. Što opet počeo igrati, a ne sviđa? Opet se razigrao. Opet je počeo zabijati, svaka utakmica. Iz Juventusa zabija. Golčinu. Perišić isto igra, počeo igrati. Svi u formi, bok te za Evropsku. Do, Budin igra, svi su se razigrao. Svi su zvijeri. I onda to sve, Guardiol. Uđe, dobro, to će tek prava. Samo žao mi je što je ovo nama napravio. A igrat će ono.
To sa isto igračima, ja sam Ne gledao rekao je da ali da će on igrati u budućnosti da... Morao da vidio da su nama dva u obrani. Vidiš... Jebeni moj. Brozović isto svijet. Ja ne znam kako igra. Samo da onda nije... Voli izlazi pa svima i to A kužiš. sve je novo Brozović. Skupe se po njega i on samo bum, ali svi padnu na... Zato i sad je bombu tetovirao ovdje. Jel? Idemo da... Kad je dvije, čovjek mora ga dvije. Čekaj da živo nije. On igra po boksu, nije. Aj brže, daj! Takih je, on nema takih. Ima šut, ima sve. Što stvari to je? A Kovačić... Od. Kovačić, sve. A dobro, u reprezentaciji isto mu ne odgovara Ila. Ko onaj desni? Aj ti sam. Griezmann. Par slika dobro. Griezmann. Kante, onaj... Sve igrači nemaju. Pa nema i... Ne budem na presinu da prepoznaš drugi. Imaš beka, ja preuzimam krilo. Ja preuzimam krilo, ti beka. Ali to što igraju tamo ovi na kontu, ima brzo na... Emocija nije dobro kad je obrana poslu. Kužiš, on kad treba ići na široko, onda je ti gotovo. Sad, a mi ne znamo kapirati bez lopta, kužiš. Mi volimo biti. Što ti ima dva bruzanca, on izgubi loptu i eto ti dva pisa. Ajde, daj! Tako je! Šest komada. Budan i 3:0 za Nehaj. Da, oni moraju pobiti. Daleko od igrača, brate, 7 metara. Ajmo Lago! Da ti žabic, da nisi došao. Jesi sport, Vama je dizanje nogu! Gotovo, je tu, je gotovo! sport je upisano. Ajde! Onda ideš tu! Stici ko suđe u ovom glasu! Oni mogu da mi reći. Sudar! Koja? To je to.
Kupio je ovo. No, želim da stavlja da prova onako. Piškupovići 4:0. Što je su probali? Što ti ovo je? 4, nešto, 14, nešto. I ovo ti je 3-4 da stava. 24, ovo je 100, alo, 25 ljudi. A nisam vraćao na mikrofon, i 26 će biti. Možda me gledaš! Bravo Peja, bravo! Bravo Peja, odlična je bila. Ajmo! 110 pozicija. Sam! 10 vodi. Dižite gore, dižite gore! Ne, manje. Ajde, Ovo počeo malo. Kako mora imati 17? Ivan! Bez faula! Tako je! Bravo!
Ido, ajde mogu. Ajde. Ido. Ko je ovo? To ne, ajde uspjeti. Ne, to je to. Kad te ode bude prolazak. Da, onda. A jedno da stavim. Da me ne živite. Jebote, život. Pusti Čuni u to, Mladene! Čuni, Mateja! Ne, na srpski ne znam. 3 puta pobjede. To bi se javio stalno negdje. Zađi tamo! Više, mislim 1000 kuna pojavljaju. Ti! Vjerovatno će me staviti da bude njihova ambasada. Vidi malo zadnji nogu. Dobro to. Svidi, a? Bolje, no. Nemo me zabavati. No daj gol, nikad nisam išao. To meni dinko. Daj nogu. Tako jednom, neko koristi profil moj i neko mi skine stiker, objavio moj stiker na boru. Znam se. Ja sam onda 300 dolara. Najbolje reveniti njega na mislim. A od njih ima 600-500. Daj malo vrti. Da govorim čovjek. Bez faula, daći ti je, bez faula! Bravo, Matej! Kao šort. Bravo, Mima. A je ti kvalitete. Pogledaj. Šort sam klikao. Kakav je dalje? Ali A dobro, gdje? Govorim. To goma. Pogodak za Gospić, poslušaj Ranković i Josip, rezultat je 4-1.
Milena, kako me danas sve, samo minutu kada više. Samo otvorim. Ide nama, tako ide. Ne može biti sam! Samo mi pada danas uzet nešto. 8 nije. Svoji 3 dao da skutem. Sad 2 i još mi treba sve 4. Što volim svoj posao. Što se umoriš? A dobro, to sad je počelo se naplaćivati. Usikaš par slika. Treba doći do toga. I prvi žuti karton, i toga dobiva igrač Nehaja, Prizmić Domagoj. U početku jako malo zaradio. To sve ide. Može na polovu skuter. Može bi ja meni tepno skutera. Ne smije tu primat. Radošević Frane, žuti karton kod Gospića. Leđa! Bravo, Grile! Ajmo! Drugo, Mladene, drugo! Ne, Sabi! Ne igra kut, nego ko igra protiv Dinama isto? Ko igra protiv njih? Nije. Evo. Ej, Mate! Što se šalo? Alo! Hej! Upulu! Ej! Oba gola. Dobro je, dobro! Domo! Dobro, ajde.
Ne mogu se sam. Moram na ovo. Dobar ide. Tako. 3, dobro, ja sam na 4 ide. 10. A treba ti 10, mi da bi više. Mislim da ti 10. Ja bi već sad mogao. Ne može! Sam baci. Ako sudac vidi da se na mnom baci, ja bi ga... Ako ne vidim... Ajde, te goma natakneš ili još ono kartno. Kako? Koji personal ruka ja skoro? Rodi balet onda ih! Bravo! Ajmo! Sam si joj! Dobro je, bravo! Bravo, Ovo mi se sviđa, što nije sebičan. Ja to volim, ja bi tako isto. Ja volim više gledati da... Bravo Petkoviću! Pa sviđa me, pa u dvorani sam hrana. Nesebični Matej Prizviđa, pogodak Budana 5-1. Bravo Matko! On me kaže slikaj, kako ja se slikam, ne mogu slikati u isto vrijeme. Oči. Daj snima, totalno sam se sad isključio. Vrtim vezu za sada. Ja bi im pustio. Imu na šut, evo. Bravo Matej! Jure! Ikela! Idem do bed. I na poluvrijeme idemo vodstvo Nehaja protiv Gospića 91, 5-1.
Ja snima ovih 5 minuta zato ga nikad ne gasi, što sam došao i što sam priznanje, napali smo mi to, nismo stikli, naša voda. Ja sam najbolji, jeba što kad je bilo ja sve što dobio što je voda vlašnični živi, a to su oni koji znaju. Znaš ko mi je bilo znači, Robert Beloš, radi za ovaj drugi naš, to su meni. Nije to neka šuša buša meni. Oj tu. Oj tu papaj. Treba sve šapitama isto. Sad sam zaspao doma i Hvala. Baš me ugladnio. Tako meni, ja nisam vidio, kako je bilo zabijeno oko pojasa. Još!
Jedno je reći majonezu. Motor. Aha. Ne treba zajebati se. E pa dobro, bojim se, onda nisi daleko, da, ali znaš što treba? Reci ovdje da se zaleti. Što ti? Hamburger i unutra sve nek stavi. Luka, preko! Da, hamburger uzmi još jedan i nek sve stavi. Moga bija još jedan. Ne meni, nego Gidi. Halo, jo. Daj uzmi još jedan hamburger i stavi sve unutra. Ajde, zaleti se, molim te. Gidi, ali sve unutra stavi hamburger. Ne može. Može. Ajde, požuri, ajde. Retardiran. Kako je retardiran? Ti isto, ja. Ja se tebi čudim. Gdje je Lule? Ja? Ja? Ko? Da on je iza, kako je? Ovo je ničega vađe, ne znam, niko niš nema. Niko niš nema. Pa je rekao, tvar, da ne moram. Sad ja to moram biti. Izmjena kod Nehaja, iz igre izašao Pejanović, a u igri je Svast David. Ko? Ja? Polako! Ode stoper. Nije stoper. Je. Stoper u napadu, evo. A igra isto preneže. Sok mi je bija hamburger, nije dobar. Nije mi niš stavio unutra, samo Da. sok je bija. A nema ništa tih, ima kao. On ima baš onih jako ljutih. Da.
Što da? Ne mogu malo provati. Pa sam ti rekla da možeš uzeti malo. Nema veze. Znam, ne mogu samo da probam, grij. Nisam ti... Imam BMW. Što si sisa džale, Bog te mali. Ja, Baš si sisa. a? Baš si sisa. Joli sam malo dati kuna da ne može po kamove. Njemu 18, njemu kamove, tebi kamove. Biš čak džale, biš čak. Sidi. Ode, ode. Možda je to prošao. Uvijek je taj treći. Ko matica. Dobro, Žele, to sam ti htio reći, vidit ćemo što ćemo da želimo. A ti možeš malo nisam uzira zbog tomu spočiti. Što si prevelika bi mu se pauza bila, previše smo se potrošili. Duškopović Ivan izlazi, a u igru ulazi Hodak Marko. Evo, rekao. Gdje smo moje? A ne, otišao sam svoj nos, nisam s njegovim. A? Mene govorio da to je ne znam, neka sam jolo budu 20 dana. Ne znam. Ja sam prvi put. Neću, ja sam jedan na ulici, da me ulija stanila. Ja se da... Rekao sam ti da nam nese što? Rekao sam Monike izgubio. Rekao sam mu da im nese kod bebe. Bilo stari. Bilo smo poduplali, bolje nego Bitcoin. Hoće. U crkvu. Daj malo slavno. Imaš šormu moja, Đale? A? Imaš šormu moja? Nema. Ali mi ovo je zadnji.
Non preko Kineza. Tamo. Je gledalo se, već se sebe. Lucijan, ženu Kinezi tamo. Koje? Ono gdje je žuto, dirali smo preko. Nisu. Pojem. Nije, to neki ljudi. Biće tamo, će biti iste zgrade koje gore ne nehaju. Što još? Tamo će biti one iste zgrade. To sad slikaš. Moja kamera na tom nego na aparatu. Zato vod. Opet ti si vam žao, lijepo. Mijenja koliko se Piješ po 2-3 kuna. To nije dobro, žao. Ti koja će 6. A dobro, Pa ova reći, ova još postoje. Da je umiš. mi koliko šta je ono? Nisam ti uzeti tvoje, da ne bi rekao sam ti. Bio vrijeme kako se smiri. Nije. Ne znaš ono da ne ikad ne treba. Familio. Ovo je familio. Daj, nemoj sve da ne znam. Ono sam vidio, ovo nisam... Alo, brati, dobro ti. Familio. Gdje mi je to? različiti. Koliko još ima baterije? Koliko ima ovaj? Koliko ima? Ovo je familija Sin. Koliko ima memorije? Tu. Zenzumu ima memorija. 2. Poslač. Nisi mi tenis, sam našao kućicu na tenis. Koliko je tenis? Koje? Ja sam tu slavno. Tenis sam našao na 2, 3 tenis. Hoće kupus, 100 kuna. Koliko? 100 kuna. Da ja nastavim Familio. Odavde do samo ne mora. Ali snimam danas katastrofu. Ne, danas niš ne gledam. Evo da smo golovi snimali. I to očalo. Radi, pohranjuje.
sam, ne? A mi ne, brate. Brate, kakav je? Aha. Znaš koliko? Vridi, jedan hamburger. I to suhi, bez ničega. On spava doma. Jesam. Samo ti sanjaj. Daj, to će vječno da bude njegov. Vječno će da bude njegov. Neće to niko kupiti. Nikad. Hoće neka budala. Neće, neće ni budala. Budala se posavjetuje. Nešto uzera odvar isti. Aha. Da, Nije mi ušao. I kod Gospića u igru je ušao Vrban Nikola. A oni su kod zgun. Sigurno. Zena. Sigurno kod zguna stao. Dole. Sigurno kod zguna stao. Ti možeš ovdje okrenuti. Skoro on zadnji su. Da je jače. Kod Nehaja u igru je ušao Dabas David. Ja ne mogu pola sata. Pol hamburgera nema. Treba se brže doći na lađan. Sutra se lađan. Rekao me sad. Da sam da se zamotno. Nije rekao da si bio kod njega. Ja dok su pripremili. Nije bilo palo. Nije bilo polova. Druga! Još je doma! Sigurno! Ovo je počeo da izlači. Odlajte minuta. Pogledaj, 8 klin. 8 klin. Što? Što? Kad si to gledao? Donedavno imamo to je ili ne znam, mjesec dana. Mjesec dana. Mjesec dva, familija gleda.
To je zrizura, bokse, kraljevska. Žuti karton za Davca, Davor David. Familiju, brate. Našao ga napraviti. Mamulio, brate. Brate. A riješit će se, pa te neće. Žuti karton Špolarić Ante Gospić. Nije to sin, ale, kad je to sin. Samo na WhatsApp. Instalirao sam ga prije... Na što? Moram ga stalno da instaliraš, pa instaliraš. Koga? Ne mi ne dava zabavijest. Dođe ti prvi 2-3 dana. Pa iz Vibera me izbacilo, pa pitam ovo je krama. Evo čekaj, da sam odmah išao na servis onoga odmah. Ja, meni će sutra doći. 72. To bol. Tebi će bar doći, a ja za svog dana. To je što kad mi naplata, ja imam garanciju. Da te reći da se ja sam razbijem. A nema crtice možda. Opet malo te resmi. Uzale, pa ti se pasam. Paro bi puno. Paro bi čuno. Vaj, paro bi čuno. Čekaj, na koji sreća Leo je rekao. Da, hoćemo jeti po tu. Leo je rekao, ovaj dečko je Vinkovaca će došao sad. Ali ćemo po tu. Kad ti ja tu stavim po tušom? Pa ti ja stavim tu sad ću. Nije? Ajde Mata, ajde Mata! Pa moram reći da je pamet Dunkovom bravo. Ovo je drugi samo ostaje. Taj. Ali dobro, ovaj...
Žena, doma govorimo da je... Ode. On ti u Austriji. On je zaštitara u frekvenciji 27, isto. Ne. Koji? Pa ima skoro 2 metra. Ja mislim da on misli da Nije ovak Ajde, Trina, Ugo! Sudar! Evo, ajde! Još, još! Još! Bratko, Milija. Hermane, evo ti 300 kuna slika je dobro. Vamos, dai, dai, dai! Alo, moj gol, Monila bebek. Ovo je opet pjeva. Ajmo, Dado. Ajde, Diego, pritisaj, Diego. Mulja! Mulja! Ajde, ovaj ti izašao. Ajde, Dado! Vuković Alen je izašao, a Papić Dario ulazi kod Nehaja. Ajmo Čopa! Malo se zajeba ovaj. Ajmo Čopa. Budanmanko izlazi, a Čopić Dinko ulazi kod Nehaja. Još jedna ide. Dajte više. Ispravak Tomljanović Damid je ušao.
žuta, ali to je jedno... Koliko njih je? Niko nije izašao. 10, 11. Kad je izašao? Kod Gospića Sekić Antonio izašao, a ušao je Abramović Filip. A Petković je uvijek petom igra, to sam skužio, ali dobro on zna baš. Šut! Da, što drkaš po lopu. Dobro sam gledao, to da naš. Pa što bude, bude. Ne bi on još igrao za nas, tata nije bio nekaj. A? Ne bi sigurno. On gore od mene igra. Ja igram. Onda može ovo isto. Ni ovaj mu nije bio neki kucač. Neću govoriti neki. Ovo je svaka god na galeriji. Iznad gola. Ne ovdje, ne ovo. Nego ona leva galerija. Kuca na gola, pogodi mu levu galeriju. Ne izvuči. Što je to bilo? Discipliniran. Treneri vole da se koji izrađuju što sve malo da se To ti kod. To meni rekao, ovaj što mene operirao. Tako meni rekao, bolje da mi miš kupim od vlaka. Jer od vlaka ne mogu da mi slušam. I ja sam reći. I šteta. Sliču karijeru sam bio. Tri puta, koliko ne pucam. A za, da Bibo igra. Ja sam još odradio uopće. Ja. Ovaj zli pravi. Dobro sam ja ljub. Ovaj ide isto do centra, tamo do svoje linije, a ovaj ide... Hvala mi ide u brak. Ovdje 200 puta prije. Neće trenirati, ali neće biti Sve namislim. A ne, sve sam odmah. To je Dinamo godište, ja da? Da. Bravo, bravo. Ja šta nije igrao, evo šta. Bi imao dobro sad za tenis, na tenis. Ona je dobro što ja na čem? Je li ispuhala se? Naša evo smeću loptu i... Lopta ono crno, ono, znaš, nema. I ja stiskaj vratija na mjesto to. Za Vinka su sad je naš koliko pravo original lopta. Dina. A? Lef, a čem će od Europe, ali... Dina. Koliko je lopta, odlično. Leko. A? Dajmo 2 kune. Leko, dajmo. Završeno. No,
doniješ sitno. Ti si mi se uzađao. Ti si mi treba donijeti sitno. Naša je ovo, naša je Koliko treba gledati? Zašto? Nema. Jer... Da te granično nema. Evo ti ovo. Još minuta ima. Evo još 2 minuta. No ne. Dale, ti se pograf sitno. Tako. Još 500 kuna uđe. On je ovo uzeo. Znam to za... Uletko. Marko. Evo će me zvati. Jel komandant? Luka Hodak i 6-1 za Nehaj. Tako staviš nadimak, ne? Ković, ja ću biti Ković. Znaš šta ovo postiče? Znam sam snima kako ti ga razmijem. Otvorio svoj film u Americi. Da, ali ovo nije Srbija. Ne, Crne Gore ti imamo. Stavo Kosti. Crne Gore. Kupiti auto za 2000 eura. I prodati ga za 20 još nešto. On ti je bio s onim... Uredi ga sam sve. On ti je bio s onim Jankom. Ovo možda da. I susret je završen pobjedom Nehaja 6-1 u finalu Županijskog kupa između Nehaja i Gospića 91. Nisi gledao? Slijedi nam svečani dio. Taj tamo koš. Znam da ovdje sam nikad... Čekaj, znam slika. Sad je pekar, ja, sad ćeš... Mora podići kup. Ja pozivam ekipe da se okupe kod ovog dijela gdje će biti primopredaja medalja, pehara i plaketa. Isto tako pozivam gospodina Željka Biondića, člana izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i županijskog odbora, gospodina Josu Šupera, povjerenika za županijsko natjecanje i gospodina Vladimira Romića, tajnika Županijskog nogometnog saveza, da dođu do ovog svečanog dijela. Gido, pa što ne odeš dole? Pehar pobjedničkoj ekipi i zlatne medalje dodijelit će upravo gospodin Željko Biondić, član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i Županijskog nogometnog saveza. Pa kapetan Nehaja zajedno sa svojim igračima će primiti i pehar, ali i medalje. Jako mora ovaj uvatiti odavde. Evo dobili smo sada da će ipak krenuti sa predajom plaketa, sudcima i Nema ničeg. to će napraviti gospodin Vladimir Romić, tajnik Županijskog nogometnog saveza, gospodin Lulić, Bičanić Tonković i Butovac. On je dole. Te delegat gospodin Trković iz Gospića. Kako se rekao da ovaj slušaj bio? Dole. Ovaj fotografi. Taj. Dole, evo, mrš po njega ići. Zajednička snimka, a gospodin Joso Šuper, povjerenik za županijsko natjecanje, predat će ekipi Gospića srebrne medalje, drugo mjesto. Ajde, poslikaj.
Pa da, meni samo već radova. Ideš i to doma. Meni, a? Neću radova. Onda budi sa ženom, tu. Ne, sve se. Držaj. Stani, ajmo na ujad. Zove, bijeli! Ajde ti, probaj. Ti. Smiri se, džao. Evo bile. I preostale medalje gospodinu predsjedniku kluba Gospića. A sada gospodin Željko Bijendić, član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i Županijskog nogometnog saveza PAČ Pekarin, zlatne medalje pobjedničke ekipe ovogodišnjeg izdanja Hrvatskog nogometnog kupa, ali za Županiju i to Ličko-senjsku. Dole, drugi korak. Dame i gospodo, nogometni klub Nehaj Senj 2021. pobjednik Županijskog nogometnog kluba.